To smo krivi. Još nešto. Snimi ove dve. Kakvi su vam to krastavci? Dobar dan. Opet ne valja. Ajde, naspite se. Ajde. Evo vidi. Evo gotovo. Evo plat. Pa treba moći odoliti. Pa opet. Dosta da pa to slučim. A ovo što ste pozirka, nju posta. Je li baš patate? Naravno da ste. Naravno da ste. Ja te